Kublai pikin nang pait baro bat kumju iki subscriber. Tem tak kendiat nya pa ka kubor ka balami na pokari Romania. Lai thu ba men si Sunday ka badeka. Shitarek ubenai Februari usnam arajar arpwe ka jingpen baptis yaki kena red hapo ketika yemane orthodox. Kabadan hapo Romania kala ya cekman. Wala ang ruba uway na pedang ki padar ulapan baptis uway kena ibadang ndreu tayaw ay. Wala ang bau neu padar ulapan baptis ini kena da ka bau pedam la ne uwe la ne pengam hapo ketika dabar la ne kapong kabadan hapo ketika yeng mane. Wala ang bau neu padar ulapan ngam iti kelong ini kelong ila lenyar bat kaang hadu kata wat hadu bau kpau badan kalang bad iru ula isang sat ba ula bitari kan jingle jong ni pada wala ang ru bau ni padar ula pengam swa kumba arsin ba ini kelong ila kaang ila lenyar wala ang ru ba kasin ka balai ni kelong ila place nam sendan ba ila klat sendan hasyan wala ang ru hadien ba kan ka jingjia kala jia kata ka yemane orthodox hapo kata ka ri Romania ki kemi ki pa jong te kelong kila ra bai bai hapo ka hospital ka badan hapo ka ri Romania Hendrai andala poi hospital ki doktor kila ang ba kimla syuban sumar namar ba kila syam hadu kembasis pa 10 mm ka kala rung hapo u klong snam cho iklong bat kala pelong ini klong ban yua ketik Jepang kardiak arrest ka badai ketin pareng lane ka jingpang sange trekam cho klong snam ka badai ketin kasi bala ang ba deling ba kane ka daw ka sa pelong ini klong ba en klada syam balai turu ba kane ka jingjia kala jia ketika nang ba Suceava City ka badan hapo ka ri Romania Bat ki brewah kalang saudang cakap nang ba Suceava City kila komplain yu padar da kila angro ya kata yeng mane orthodox baka dai ban change na ya kana ka rukam pen baptis e kelong hadien baka ne ka jingjia ka basosi kala je ini kelong ndreu tayo wala ang baka ne ka jing pen baptis kalong ka bama ha ka baki brew cakap nang ba Suceava City ka ba ha pa ka ri Romania kila komplain cakap yeng mane bat kumju syaki padar